O te folo fa talo fa tu sa mo la fa po ba wala nei vanga la fiafi e na ua fa me no te wate nei le tu la e lima le tu fa wa la Bluwave TV ya me se fo yo le programa tu te ya ele nei vanga o la fiafi o folo fa talo fa e fa tu li mantu sa mo ya to le antu no pele le loto le nganga ma le fa mo mo o a mai o ele nei time o la fiafi o seki ya me umolo e vai po o me vo tau fa solo ina ti ngai ma fa Maloa le pale malo le tawatai tiu te mawhaiva fe ta lolo inga lo tātou tunu ya me se fo sa ilinga malo po fele antunu me se sio mantu tunu pele o te ronei New Zealand ki ora me fata lo fatu sia te le nganga ma wala lo yanti oi malo le nga lulu wa te lo le wa fa sifo le lailo le tau fiafi e uia e mo ye le vave mai ona mo watu ave le la ya wa man to le ma to te le taimi o le sama awa ese foi le maruru le wai ngi kai ya wa ka mo me foi le o le ai a sale la ai pi a pare sa viri lo kingo fa ro ku ngai a e te va pi malo pi fa si mai se si o ala fa ya le na ese foi le ma aki ai ona wa pe wa fa si o mi foi le o le sama ma wa telefone nga fio ai ku sa moa wa to tau ma sangi o ka ku kingo le vela ale la i va veo kai mi va veo ai me se foi la ia tai mi o le afia fi foi lele pe la ngi le uto si la mai la na fa to lo pe la wi mo ko ma ali ya le ngi yaso le ele o se fa pe le ta ele va tu fa fonga la tu nu ye wa o ma fa nga ye o so fu ka ko sa mo ka ma di do fa mai ya ka wo le va ya le ai ya o no ma lulu ya fai ma le va ngole fia fi fa talo fa mo fo lo fa toi ele proclamo le tauta ya i ta mama tina ma tua o le lawao sina sina o ila to fo ye fa mele upo la tonu o matua ye le tu o tua a sina ya o toi ulu taia ya o le ala vale kaulangi ngai ma fai ono tantu ave yo tatu ta mama tina ma tua fa talo fa tua sia ta ya to ma lo le soi fo la le ma lo le lange ma a fai fo o le tia sia si mai tonu on de ro o le fako a tu taula manuao i lau fo launga ia matuta fa tiwa au loloa ia lau fainga malanga mai Samoa fa malo atu ioi fa malo atu ia te tu mama tina matua ia ka ko fo ia le fa nau mai la to lo va ia na yo tanto matua fa leo la to la valava au ke fa le ngo no le tembo le tau ma farfana ia la ngai monia mati atira malulu ta lolo to pa ia mo to sama fainga no atu fatini o to sala ele so au ngaka ya ai aro foi mari tatou te mili tele lava foi o tatou fa tu lima ai fa fale tatou tala fu se le fa o malo ya mai lava yo nao se yo nei pa ia fa le tala le lei ma malu fa le atunu ya mai se foi yo pa ia fa le malo no fa tini o to sala ai o fono fa talo fa tu ya o ele te mai mo mai le nei vanga le fi o ele le fa kwai le te siri mai lungo lo telefoni ya po le si wa fangar kamba lungo le big screen ya bo oi foi lena ita auto mai lava li tai au tele ia se amalo mo waranga ye ka ka fa pe ngali tuli ki ro oi wo uloangi e ye foi tanga ta wo ulo e alla ile ta pa war ka mi e se mar mo nga va tu fa fo ma wala du o le tai mi halu ye tau mafa o se o pure o le vai re o foi le vai ngane o so ai lalo i puki ko yo so moenga ya le fa ngangi o le dima alu dunga alu ilano alu au kafa ai soro muni o volo vatu ma fatalo fatu asia tatato atu ilunga fatalo faina i woma pa anga mai ali tanto ala leo le ni vanga la fiafi ia mai la tofo e fiafia dalie ma fiafia e au mai le lava ia mai fo ye dalie mai luma ai kami mai kongi kai ku tante o volo fam fatalo fatu ala bati afualo tonga nga e wa mai ai longa ke alu fa isi leisa o e fea andalo va dia te lo so me se vo o le matanga le vanga o le fia fia nga te lea o Fortino Josefa Colita Joanne went le mafuta mai me se vo tiro Sierra Mia tau pe ma lo se vo mu le mafuta mai Seattle Washington ia e ka u lo Seattle pi to langa mel ke mi o ka alo ka longa i o la pi familika ia ke mi la ngau maka alo mana ka mau kiso se yudi ke mi ngau maka alo o ile yo lo te alo ai pio la ka mai mo e ku ile le e va ko lo pulo ma ko ka lo nga le fa lo pulo
Le la voila na tu sila mai wo marka lo ngamre mangilo mor pulo so sai na di na e fa tai ma me lia fa mo na lunga tanto YouTube channel shit e me se foi o melu si paia le na to va me se foi fa mo na alo faifo fa tai ma mai il nei vanga o le afiafi ile jam tanga fo tato programa me se foi ia fa talo fai le fionga fotino po le tina ya lo loma to lupe ia me se foi le li ile mafuta mai pe o Wellington ile mafuta me vanga le te lopo fo isa mo po le Wellington o fo lo fantu ia le programa mo o jo mai ava fu malo suisala ono fia ale mafuta mai me se foi pa mato manongi ia le fa ngaloina se uso ile betu fa to masanga fata ta mati le lua e kaurangonga yo ki ngole fo e ko malanga mai usila fata iyo o e kausa o e kala fo ile le pesa mbingo e kuku hangimo o taule lo pe te no fo sini po lo e Amerika o le vingo vai ku ya ustere sana ne ya le udi wa fa ma vai mai fo ma Australia iyo o rofia ka ma ya mau fe mana ngai ya alo fati ya to ele uso ma no fo fuanga mona weni mai se fo ila le to fine ya Petra yo ka peta ia male tautonga lau ka mo pusidi atava mo folo fatu ia te o lua le nei vanga o le fiafi fa solo pel tatu fa talo fa ila malo fa lo ngia temi e umalo ia on tatu atu le malo longa fa fero ilo lo malo lunga ia matatu fa tala noa ile por kalame ai ono le tatu fa talo fa malo le ngalu luele ile nei temi ia fa talo fa tu ile tina ya moana ma tautonga iyo teine mai le ainga ile tai iyo e kalangoa lo ile ainga ile kai mangongo wa e tala noa ile ume iyo mai kalangoa i mo iyo lo a pongele le ya wala ngo tangata ole ngata ifale tangata tautai ele fa pela kalangoa ile au ia li vanga fo ile mai manono e ngeli tai ma polima ia onga ke e fole o mi kai mo ele le tia vai o ele fa ngoka le nga au mongo ai fa ngoka ai ia la kiripati kwata ma tanga Molly Peterson my lord say for watching from Hawaii aloha ioi alofa tia te tole mafuta mai ia ile sitete pito au le leila valea o America le sitete o Hawaii pole ava pomele mafuta mai Alaska malo le mafuta mai se foi o Joseph fale a lili popoli le mafuta mai ia nga tasi uso ia au pau kalo fai iyo au pau o mo mia lava se talo mo ele uso iyo ata lofa tu lava ko fia I lo tonu tangata so fa ya o pau porto to ole o felfan and John une pasi o tangata le fa ya meo ko le nginga fo ie pengi sumpa fa maroskingo mana tuai pe nana e oso fa me yo wa ilo wa tau mo o ini ngase ngase o tino ai lo ai o ye ki ori ile o lo malo sile ia le na e me se foi o tau tonga ia le sunga te mai tai fo mai pasi ia irata pasi fa tail ma mai ne vanga o le fiafi jalala si toma fele mafuta mai taua matan atu nei Hong Kong kalalasi o mo iange Hong Kong ke mafuta mai ai io o te musu a foi le tele tonu ina stangata ai fai sa o Hong Kong Hong Hin si jong sia sta mai la ye me nga le ngo fai wala nge de foi la konnichiwa ia le na ai ese mai la le Hong Kong atina foi le tem ngafa e Hong Kong o ile Ottawa ne mafuta mai a talo vatilo sunga fo tamai tai fo mai ko kere li ka fo mai e mafu ka mai rungo ka ko porkalan to tele ai ona o le tatu fatal no ngale ni yasu o le tatu fatal no fo I mal tamai tai fo mai ia o le ala na le o vai kunga wa kele le vai ka si mai o mai rungo porkalan bida anai po le fionga le fa lolonga fionga fo ia misa la una fusia por fionga na ngafitasi le mafuta mai le vanga le fiafi ia hata lo fo lo fatu le vanga le fiafi le vao jo lei matapula fa tai mafuta mai le vanga o le fiafi me fo sunga tangielu tongoi uki tai matamata tu na Brisbane o fo from fa talo fa o so ya Andrew asia ta fenika le mafuta mai la loi le lo mo Wellington Andrew
Ioi, wa whaafia ngai sau nungai au gilangi ua iai se taimi se sau au mai se kia si wedding kongi. A o se pāua. Ai na o lou mata mai pi ki kau whaalili lungo tantou purukalami. O wholo whāturu purukalami mo o eleuso. No, sala ropati, mauto umalawa, a mese foi, ole to fine ya Rosa Tavui, a Rona, Fili, ma te tautonga le mafuta mai Brisbane au se Talia. Foloi mo mai le mafuta mai fea. Glen Eden, Waitakere. Ooh, nice. E whaasolo peli tātou whaatalofa. Se vore o se a Risco ma auto uma. Foi whalo sa le valasi le mafuta mai James Siau. Le mafuta mai fole, ne vanga o le fiafi. O whaangasolo le tātou whaatalofa. Na o lo fiafea ne lava. Se i whawhitaia tātou company langolo. Sua le Tasi Market. Le ngata o tātou o loa mai Samoa. Ia, tau mawhamata. Ai mai se foi o loa si atoa. Le ngata i lo tātou fuofa ele leanga. Ma o loa mai le ngata i whali. Awane ngalo. E tau nuu mai le vai e sofou. Ia tātou wia, ma tātou ula, ma tātou paa, mai manono. Ioi. Le mafuta mai le tinaya moana, me se fo tātou ofi whaiva lei sa moi manono, whaataro whatu, asiata. Ia o pa ia wale fio, ia o le toa whao li i male, toa lua tūla whale o alu fo i o le mali toa, male manu le whale a manono. Ia awalange ingalo. E tau nuu mai lo tātou kulei arvas fo. Ia ona whaalau i loa fuila i o kaku kamanga, ponge, alongo, ume, ioi, pa umalo, ioi, o haisi ia. Mare te lea palu malau, akala, ia, le tambale na, talo whaatula ia te otu malawa. Se mitone, wha Sofia vaenga le mafuta mai i Amerika, me se fo i o le fionga ya ngongo sina, tenu vasa pepe, bolisione, ia, Mareta, Benjamina, watching from San Diego, California, Australia, o ia Amerika, o folo fan fatalo fatu proclame. Rebecca e te wati vai vevea, ia po lia perese, me se foi o le sunga ia il faiaonga ia ngase vetalinga ngase, po le fionga tu ia tua fa nofo, o folo fan fatalo fatu. Fatalo fatu foi se uso ia au matangi. Iyo. Ena kaka pai ele au matangi falitodu. Au te whaitalo whama ua wholo. Kasi la lea kanga kai au ngā haina ia le sunga ia to wha au pau. E mo mia lo li fo kolengi au mtangi. Ioi, mo mia. To fine ia asia arona. Talofa lava o amai. Lofa te lea tupo to fine me se fo ila ma reta. Ia me se fo o pale anga siva sani rivi. Fa solo le tātou whaatalofa. O te whiawhia whaaftaia le Pacific 40 ma le tālofa whautama le au nanga a le fionga ia le au Pepetele Junior tala i lene. Ia me se le titi seol, langolang suaino le tātou proklame. Ia ele ngatala i lea o le Maota Samoa Service Station si Vaitele, Samoa Tourism Authority, a me se fo o le tātou colour shop i Matawhili. Ia mo le tau langolang sua, ia tātou whaasalalunga i lea fiafi, ma lea a fiafi. Mana ia tātou update, pe ona ofa ia tu, e tātou update, ai ona o le tau te whaatalofa. E lua sulu minu te lo te aile July 5, tātou atu lo tātou malolonga a foi mai, whaafeilo aile tātou malo whaalolongia. Ka ua i foi, o le vaenga le uasia mea sunga tamai tai fo mai. Ia Jacinta Seiuli, mai le vaenga le au nanga whaasui fo maloloina le Fono. Ia tūlanga e mo o mia meise a ka ko le rungo le proclame e ia tātou whanau alo fo i ma whanau ioi la ko le fai pepe aua e ke musu e ke sau ke whanau longo tātou mea i proclame ne meise la vai lantou ua iei me alofa fo i leo le tele o le whanau whaolo ina i le tua e iei nei tūlanga la ua lunga te tau ana tau si la fia talo whea Josephine leo tāme se fo amelia whamoana manisa le tō tele lava tō tele tātou wa pasi a kuilunga ia tō asuafa. Au folo fan fatalo fa Christina. Ta se me se fo ila o le o to fine ia fa fo pira par boy talo fa. Lo fatele to fine ia il tanto lunga o lo maua o ele malosi me se fo io o fanau, alo fo fanau sunga Jacob. Ia mar fanau anto o folo fatu asia telu o proclame me se fonga le ro eli ilo isa foi maono a you. O ha mai oi sa e fainga ruenga o to umalava. La tātou malolo a foi mai whawhiro il tātou malo lungo o proclame il ne vanga o le fiafi. Lava Samoa. O le o tau mai whala o loa le Tasi Market ni usila nei e tātou o loa o mea tau lima ese mai Samoa. E pei o fue ma to o launga.
tuinga matano panuava ula fala ula nifo titi furumua whaapea manifo oti. Maleano noa ionisio me tau lima ese te filifili mo yai. Maua fo ia tātou tau mafa ese mai Samoa e pei o ia ula mawhee. Whaapea talo ulu mawhai. Ise tau o fiatele. Pala unei nole numero lo o ilunga monisio wha matalanga. Le Tasi Market, le tali o longa. The Color Shop in Maota can brighten up every aspect of your life, from interior to exterior. You can change the look of any project you have, from auto to home, around the yard, and everywhere else. Bring color to life with our selection of the best paint. Come check us out, because we're more than just paint. We got bush knives and a whole lot more. We're the folks that will help you kick that drab right out. So come into the Color Shop in Maota. Call us on 25577 or 21527. Drop an email to cs.creston@gmail.com. Now that is beautiful. You think that's beautiful? Look at this. Nah. Waves without crowds. This is beautiful. No, this is beautiful. Come on now, this is beautiful. No. She is beautiful. Now how's this for beautiful? No, this is beautiful. Taimara wati walo sobre tasi minuto wati nei le tu la elema ele taimara manto ya on chevro nei mar tu walo kusaka ko kai mi Samoa ele aso tofile nei ai ole aso lulu nei ya manto watu no America mi se foi Hawaii ma America Samoa o folo fam to fa fela ya dul to tele mo proclame mai malo no ma sani o te fifi fa ilo hanto le o ma fatasi male sunga te mai tai tausi mai ia la le leila foi mai le au nanga fa so fo mano loina ale fono. Ia tele lava fo I West Auckland ai o le fo wa ya tanto I South ia le unanga le faletua ia po to fine fo ia Jacinta Seiuli I lunga o le proclame ale Bluwave TV le nevanga le fifi talofa lava I lau songa ile tamai tausi mai ia po le fo I watu I matangiolo ile fa lau I loina le soifo malo loina mo lona fa tawaina mai le au unanga fono le nevanga le fifi ia talofa lau tau whaal wai malai, lau tau wha asiata. Ia, malo sei fo maua malangi ma. Ia tatau fi fatalo falanga leo le tu o fi fo manga ia proka mel nei lo fo ngal fal tu po lo so fo tama ita ia fo mai. O le fo ko fe lo ia wa vai se ngaso ia taimi fo o tanto wa tau tu tau sanga wa tia ia manga lu fa tasile ngalu ngale tu ia vi ia nga leo le tu le lava o tanto to fe lo o le ai au ina sulu le masina I lo so fu la le wa mai le ai nga le taimi Ia, vai ane sau loanga o loo. Pule lo fale atu e. Man wia tamau le ainga. Ia wha apea fo tamaiti. Man wia fo isio maa tau ia. Ngā luenga I Gateway. malo faftai tele io ai fo io aver kiriva ka mano ngi kai mi wai kele tasire tangata ki o fo le la veo langa kiriva mafuta mayanga ia kongor kiriva temi fo proclame ia ale sunga ia ila ya kiso anyways ole a fanga tonu malama mata fa so tu sai fo o se fo fuanga wata oto iai ia proclame ale to fo matanga nga me se fo le onanga ai tatawa no mo tu pa wo si la fia Jacinta ia ile sila mai mo mai le maro le tunu o le tangata malona tupu anga o le tangata fo I malona fa sino manga e fia le au Samoa pe asi se mai le proclame o ke mai kanga ka Samoa ia e fa atala noa ono ni matati a fo I wa ausia e mission I tautua mani o nanga o fesi ala le fanga I Samoa pe o fai fo se ainga ia ai wo fo se ainga o talanga fa ia lau sunga tamai tausima Ia whaftaima whafsili, asiata. Ia o loo ingoa o Jacinta Vainoa Seiuli Seiuli. Te sau mai lea fio anga o si umu. Vailoi palauli, ia mamanono. Ia o loo sio ainga, ia sau mai lea fio anga o tanunga manono ia pia.
Okay, man. Ia nga si umu vai loi pa kenge ro me asa. Iyo. Pa ia wa fa sina masali lo mai ava le vai asa fale le towa. Ma upu ia pa lauli na poto. Ia afai fo i tala noi le fio anga la le yo si umu. Le anga i whainga tali tama na i tu whai to finga i la runga fufua. E o le fio la inga sa so mua. Mo la inga si iro la tu fale lunga le munga. E ke fo i lama wa lunga ngā luenga ma vaenga i te ausia. Ia va tu le fio la inga sa so mua me se fo yo tu. Ma la inga sa tu ia au tai le o ma le malu fale tolu ala tai fo ia le fonga ala taua malu fale fu. Ia o tu te tele ia te siva fa mantala o ai. Maloa fo i ha fua ai la o mo ia se fai se kala. Ole ale au tu tonu ole ha fe ole tato ofisa fa sala lau ai me se fo fuanga fa tato o le fono mo le nei vai aso ai me se fo i o loma. Ia whataima whaafisili o mātou o lo unga lue nei i le fono i Manurewa. Ai o le aso tōna i nei, le aso mua aperila. Le wa ato whaina, o le a whaataunu ina ai ia tu winga pui mo whanau. I le tausanga, i le vale, o le pepe, i le 5 tausanga. Talu wai ona o le tusaima wha mau ngala soi fo malolo ina nei New Zealand. Wai telesina maua lalo. O le pasene whainu mera, o ta maiti o si o tatou watu nuu, mai le pepe le 5 tausanga. Ua whaitu i pui. E pei o le mafua anga lea, na e fo ile tō whaal matanga luenga. Se i whaia le immunization campaign e le aso tō nai, ina ia wha amalo sia, ma whaalau i loa malo tatou watu nuu, le tā ua o le whainga o tui pui mo tamaiti. Malo fa vitai. Ai ta tele yo tu ni si o vaenga e mo mi ai fa lau tele o le tuinga le. O le fesili ku ka si ai mafau fau ko kele o mantua lau sunga le tamaita tau sima. E ko kongi ngai mea. E alu se tupe. Ia, e mafau na e sa no po le ali tu la ngai fa i. E ko kongi le fa ngo tu yo le fa nau pe mo se o na ngai fa fuai fa mo bon. E sa o lele le sa no nga asiata. E pe o tasile va e nai e mafuai ona tau mawhai fo ilia nai o tātou tangata. O le tuinga la lea i lasto o nai. E le aise tutongi. E ai tele fo i wha amanu yanga e mawai le asto o nai. Pe a wha apea e au mailo walo e whaitu i pui. Ai le aise tutongi. E le aise tutongi e maua le mea tau sami, maua nai wha amanu yanga. Ia ua fo i nai whanau. Man ia la le lau tau fa fonga mai mantua. O le tuinga mo tui pui. E le or koviki. Ia amor pui nga mansani lava mo le whanau. E mansani ia mai pisi ma wha mai olo. Mai le ai o se tausanga po le pepe a whato a whanau. Anga i le 5 tausanga. O le alo na whaatau a te leo le vaenga lea ai mese la o le e fofu a tui wha maunga. E whaise maua lalo ke leo le numero o tātou tangata. Tā tiani usila ilo nā wao te tele. O tātou tangata Samoa. O kau mauangi mafua anga lau sunga le tamaitai tausi mai. E a fua inga kau leo mai kangaka ia tulo mantua e whaitu yo whanau nei. Whaftai amor whaafisili asiata. Ia e i mafua anga yo si tātou watu nuu. Ia o isi mafua anga ona o le whainga tāfo i lea ona whemalanga i mai ona o Taavali. O le si mafua anga o le pisi o nai mātua. A whape o umai whainga luenga o tamaiti lea unga. Ai ele mawhai ona pea whape ei matua tausi. E whainga tā ona ele maua se awa noa fo i lea e ia malesi mea. Ia ona o le whaapalapala o tātou tangata. Mana ia le nau tau whaafonga. O telo fo e se tasi o vaenga i le tūlanga lea o e sauno. O le mo mia fo e le tau longolongo. Ia. Pela le tapor kalame le nei fiafi. Wa telo fo telo ni si fa ma futa mai. A me se la kama fo i tele le me o le mafa manu yanga mo fana. Pe o timo. Tama fo i tele na fia fana palasi vatu wa o puku sa nga ta to fo i e le fia fa sa ka mai ki fo le so mai la. Ai tau le avia a lu ke o timo i on to pala ka mai so le avia fa inga wa le o pe ya fo yo o la tama o fo. Lea la vea i foi la u kamo pusidi ai o fele no fuanga ai o le taimi e fa te ru ele vai nga le fa mo le tu sal o le matou
clinic le i le Fono i Manurewa, o le Fitu Ava Road i Manurewa, au le a whātaunu wina mai le se fulu i le tae au, i le lua i le awa uli. Ai, i mai le taimi lea, o te iloa e tele fo ia nai mātua, e leo mauti noa, pe na whai tui pui pui pe le i whaia. Ai, e maua le awa noa, e ma whai ana tusu watu, ma avatu tamaiti, o loo iai fo ile mātou staffi o, e ma whai ona lātou siaki ina, e maua umai wha mau maunga, pe na whai tui pui pui tamaiti pe le i whaia. Ai, o le tā ua, susu watu matala atu a au, tuso ole aso le, e whai fo ile a wha whandei, mō whanau. A ole a ano ma le manaulau ta inga le matanga luenga. Ina ia whaamalo sia le a mai o tamete whaitu pui pui. Ai mese la le taimi nei le vai tau leo tato iai. I le tele mai o fesu ia inga o le tau. Malie. E pei o le winter leo whaasolo ai. Ia pe o mawai atu foi ia lolo vai sa tato iai. E tele taimi nei, e a foi nei. Te lai wha mai pipisi. Malie. Ai ma nai alava, leo mai o wha mai pipisi po a ia peona e o mai. Ai walava ta pena tino tamaiti. E tali atu I wha mai pipisi nei. Mana I te lele vaenga leo e sau noa iai a lau songa le tamaita I tausi mai. O le tāua I o le melea. A e confuse wa ele loa. Walanga e sao le melea. Tato umai le mo le ngalo le manatua a pisi ke le foi wa a. A wala te popole wen ma wa fa mau ngai o e te wa ela ku fa pe vele ke wala ku kui fa fa se o ka mau o man ku e mau wala fa mau nga ia mau ma le fotu anga sa o mo e le me tau nei o le se ofisili sinta o ta ia la vai le vai ngole ta wa o tele mau lo ala ofisili tu pe o tele lo pe silfia lo sunga tu mai tau si mai po le ale ai fa fe nei fa na fo I embo nei tangata ele ono fo mau fa te ta inga lai mo ye nei fa na wi nei ai ki u ka musu ape o ia me mo ko mases e mo yo no mo sina va no fu ile na no antua ina ia fa ia le tu I mo fa na ina ia mo le pui pui nga lea pe ele te tau le so la se lo sunga te tausi mai O te iloa le tasi leo va e ngai e whaafenga tā ma whi nei. E whaafenga tā nei o tātou tangata. Ona o le tūlanga la lea. Ai o te iloa. E mawhai pia ona a watu lo walo I o. O le aiai fo I le mātou pula le matanga luenga. E mawhai ona wheso o tai. E mawhai ona mātou sia ki ina. A wha pia o lo walo e te sau mai na whaitui Samoa. Ia, whateta inga. E mawhai a o iai ale pepa e Samoa. E a mai. O e watula e mawhai ona e susu watu ma au watu. E mātou te tilo. Po watu I sa ave, ona fuale iai. Ole ona. Ia le au nanga. Ia mawha mata mai e inapo le alesi. Mana ia. It's tau ona. Awala tau ona uia. Mana ia whakatei tele. Masani lava ona ofisili lea a mese ona o vaitau o tuinga. Waitasi lea mata upo tele na fisota I maitanga te tua whapea mai. Ia, fio aku ai manga, ia sia o nganga manga, ia meo lo ofa mai. Ia ole la veo matou o le na tafafao mai ele o mai ele no fo mau, ele o waile o fapio o le ngofo mau uma e te tau o le leanga o pepa. Ia itanga tai le no fo mau o la ia si mai ma tafafao mai. Ia ai bongo mau e maseva no e faise tui matulanga fapena. Ai fafitai o le la usau no le tamaita I tausi mai. Susu pia ma tala au e avela it's a fun day. A ela ko fo ele se ku ye fai. La e mo wala sin tau ma fo ani na I incentives po ni vai ngai ono mo ile aso mo ila to e fio atu fa mole. A fa pea o lo walo leo le avatu ai siaki atu e te tau ona faile tui. O le tamaititi ala e faile tui. E maua le whaamanuianga. E maua le voucher fo ilea mai e whai ele whaatau le ainga. A whape to alua tamaiti, to tolu tamaiti e whai tui lea aso. Ia wa tolu fo ia I voucher se maua. Ai le ngata la ilea. I tamaiti tai tasi e whai tui. E alu le ingoa I tonu o le sei. Ia e maua e fo ile whaamanuianga. To e maua ai ia nai ia. E whai ele whaatau le ainga. Ia wheso soani fo ile vai aso. A wai leo toi tau ngō whiele nei sau fuanga. Kamala ia matua fia ia la kwa mo skasi. Iyo talo sanga le wodi ia le lifan. Ko ye fa manu yanga le step pa fo ile lo sau le mo pat wodi tau. Walanga to wa mai le pepe anga lima tau sanga. A fa pela fasia u nsia ulinga le vale.
Ya fafu ina vouchers e umai ali sorry mo mol ko nga ero weekend mal to na ero lava yes. Tai e se vai nga ono le tata mi ya batula no le lo sunga tama tai to si mai. E ni se vai nga te fia fea ya ma to fa ma bue pe se numero en fono vala au mai ai. Ya a wala val fa ma o ti no le tulanga fa mo mo lo ma fa mo mo. Whaftai asiata o le si vaenga tāua. A whaapea o lena we e sila fia na misi le tui o lautama o no tuangia fo'i whaale a inga ai wangalo i ati oe whaatata inga po wa misi le tui e se fululua maasina ai o le taimi nei lo walo wa lua tausanga e mawhai o na avatu. E mau ai wha mau maunga. Ia ona e mawhai o na toi kawa mai ele tui le taimi na. Ia e pei whaatata inga la lautama. O lewa se matua ai ele tui na misi o le tui le tāua o le fo ilai fai le E to me fai lang ko e tui mawhai ona fai right ai e mau ele se me popole ai pe ono fai atu e mau wa umal fa mau ngai o ye matu le au fainga luenga la to te sia ki ina le avaenga na lu watu matala atu au e pe ole talo sanga le matanga luenga no le ngaluenga fai fa atasi Malie. a waile mafai fo ina na fai to atasi se ngaluenga tu mailo tau au tu watu fo i tatu ngalulue fa atasi ia mo le manuia o fa na a wa a o mai fa mai pipisi lo wanga fatia mai ai se fesoso ani e pui ai na ia tatu walo mafana ia mai fa mai le nala le ala u manino mana ia sita mai info le na te sa no nei e lava Wai pela na fatula te tala. O ela le ye fa manu ya ngale tu fo le lu sa vali le iva se fulu fana. Na yo walo. Wa ka ngalo ya o epe nga misi se kulio o so walo mai le vale. Ave le so le. Io. No winga la te fa ola le ven la tamo PJ io. Ya ave ka me ele ya se me io so sunga ya tanga loa, fi ya tanga loa. Tasi nei io. Ave fa na we vai po te o misi se kui ai fu se me mari ai waku ai mo wa fu o la misi ro kui o ma ya la foto la no fai o le ke ya na mati ku ai la ku ai sia ke ku o la updates ka mai ai mo ai le ka ngare la ko va ku kui ya ka mai ke re me se kui o fai ya u yo le la foto i la usunga te mai tau si mai ia fa mai ai so no ia mo mo fo no fanga o ke va ko le mo trato tele o la to o fancy lungo tanto por gran fa talo fa tu le to fina sungalu filia me se fo ir sunga ile pasta Daniel am I right no ma il sunga il poi ya pasta Daniel for the tour le mafuta mai lungo le porkalame ia a me se fo yo fa to Petra ia ma to tele o tanto wo ma pa ai la foto la no le fa mo le ia fa time mo le ava no asiata a fa pea i ai se mea e te fia fasili ai ai me se lava tui ta itasi nei ave ta maiti e mawhai ona tala au atu le aso lo iai le mato o whainga luenga fa amalama atu i ati oe i lea tui ai me se lo na o ngā ele tino le tamaititi ia e mamole ato i fo ile nganga o le whaftai lau tō whafu i asiata ai me se le pūlenga ale Bluwave TV ia mo le mato wa noa foi pe ona whaatala ula mai o si mato matanga luenga ia o mato wo mai e foi lunga nei ia se i longo pui ali i foi se tato watu nuu ia itu sai ma le puipuinga lava a wā alo ma whanau mato te whaftai tele mo le ava noa ia sanga whamanuia pea le atua i whaiva foi matiute ia ai meise o le pūlenga ia i ei peleanga le o le atua ia e momole atu ai foi le nganga whaafitai ia te lato uma lava si o tato watu nuu ia e mese foi si mato ai ngai ka le sia ke i weo mafuta mai le neia fiafi whaafitai mo whaamanuianga ia e momole atu ai foi le whaafitai foi ale pūlenga ia e mese foi o le matanga luenga le fono ia ona o le tau fesoso ani mai foi ia tu sai mal fa mo le asto nai ai tato felo ai lasto nai Samoa le atu nuu tato felo ai lasto nai tau pleola le alofa maleanga le o le atua ia e vatu loto so ifua ia mai se foi o le mato wola tato felo ai le fitu Harbour Road i Manurewa so ifua ma ia manuia
Ia, mori wha maroma ngang wha teitele lau whiunga i le whalitua po o lau sunga te mai tai tausi mai sinia le tātou matanga ruanga mle undanga wha soi foma loloi na le fono tu sai fo i o lu sao e me sele fo o le longo pui li ina o le mamano le aturu mana tua o le o au ma tua whanau tu e wha mana tua tu e peo na sau noale sunga te mai tai foma e tā ua lava ia na ialo ma whanau au fuingi o ka ko ngaki ke le faisi mea ai fa pasi ya tatou ia le o loa taua ia na fo ia le tua me se fo alu mafana o lu manai manu wi o tatou ai ka ko fira ia e le aso to nai ia ma wolo so fo malo loina fa tai fo ile tua o no o nanga malau tua ia sa fai Samoa ia le fu fa au me fo ile ia tunu ia o tatou no pia ia fa manu wi le to tali wolo to tali no fo ai fa so foi mo le nei vanga le fifi na tato malolonga a foi mai tato news update fai se tato fa so ai se meta upta wala ia ai tato te fai mana tuai fa wa proclame le tato ya nei vanga le fifi. Oh wow. Come God makes you just give me a second, eh? Hello? Auntie! Oh, Mayuko! Serioso, con ai sen mi sa cumpleaños anche fa problema lunch para okay. Baby, what do you want? Barbecue. Okay. Che fa more sorry. Thanks. Love you as a family. Okay. Hello Vaku, yeah, fancy. Barbecue? We have the barbecue, please. Tell off a voucher. Thanks, tell off a voucher. Do you know how much I love you? No? No. Talofa! Welcome to Maota Samoa Service Station. Talofa! 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 Ua iai foi au nanga i lunga Pacific 40 ma le maua app. Mo nai tatou ainga, o lo alala i atu no mau. Tonte fiel, ona premo o Samoa. Papetai le fio mai. We will see you again. God bless. Talofa lava Samoa o le o tau mai fal o loa le Tasi Market ni usila nei tanto o loa o mea tau lima ese mai Samoa e pe o fue ma to launga tuinga matano panuava ula fala ula nifo titi furumua fa pea manifo oti maleano no ayo nisi o mea tau lima ese te filifili mai ma ufo ia tanto tau mafa ese mai Samoa e pe o ia ula mafe fa pea talo ulu mafa ise tau o fietele pala unei lole numero lo o ilunga monisi o fa matalanga le Tasi Market le tali o longa Jaibera wati le ua joe se furba lim minuto na jano le tula e ono le tautua fa wa la Bluwave TV mai ser programa le tauta yae mare mare wia faibo se tanto tiro ile nei vanga o le aso le fefele se fo tofi aso antoro se furu le o masina o mati koe kasiri le aso le ona tanto fa ma vaile ya mati atalo fa bo folo fa tu fa malo atu ya nei tavita yoane le mafuta be programa me se sunga tama tai fo ma ya tina sorry tina fa to mo bole lo silia langa lo mo mantu ya langa te leo Henry Vauliko fa tai mafuta mai loto sheka me se fo le sunga ya ina neo pe ala ka mo inga e o le fionga il va fswanga io e Madalena Gross me se fo io va boleta kitiona fa tai mafuta mai e longo o le proclame le vanga o le afiafia be se lava wo ma pa anga mai si o tanto o nanga ale Bluwave TV fatalo fantu ile fionga ile li famsino tama tu fo ia sa tautua fo i tulanga fa msidonga Samoa le fionga ya nai fionga fa lo longa po le fionga la una fusia misa ia po le tofa ile matua o sa fenunu i vao le matua fa nau le tofa ia yuli misa pita le mafuta mai i na i Flatbush i le rivanga o la fiafi o folofato misa vela le falitua ya nana
mafuta mai Samoa. Ia, ma le to tele lava o tau o loo siva tau whai lunga o le tātou porokalame e le neivanga o le fiafi sunga ia Aleki. Ia, po sunga Andrew. Le mafuta mai le neivanga o le fiafi o folo fatu asiata ma whaatalo fatu. A mese foi o Filipina Alesi. Le mafuta mai Parakai. E le neivanga o le fiafi. Ia, le matua o le wharetua masanga. Ioi. Le tito wha, po le sunga tuisa maulolo. Ia, matuloa maulolo. Le mafuta mai le neivanga o le fiafi ia langa o kama. Fa mai o le lau mua o tumua. Ia, wa foi le fiola inga sa ngau i fleai. Ia, ai alo lanto o dua fata maulolo tito o ngato tele. Ia, vaganda la vale tu la fale. Ma le mamalu ia te oi tuisa malo le mafuta mai lunga o le poloklame. E le neivanga o le fiafi mai se woma pa angai lunga o le tātou YouTube channel. Fatalo fafaptofo il to Fina Mercy, Sofia. Ja, le mafuta mai nai marukau. Ile nei vanga le fifi. Tato news update. Nisi o tanto dala o mai Samoa. O le ua pasia e le vaenga fo ile la tau te pulenga luenga le malo ma o finga luenga le malo. Se fatala ula na tu inantu e le faululunga o le matanga luenga o le soifo malo loina. Mana tua le CEO po le purisili o le soifo malo loina Samoa. Le fionga la una fusia ai ono Dr. Alec le wa suitulanga le suitulanga nei le sa ave fo i mafaulunga momoa le na vatula na taru sanga fo le ina ia mafai ona fa onga ina mai faia onga faia onga o lo o ina mata upu fa ale tausi mai ma soifo maloloina ile papa ngala ngala po university wa o Samoa ina ia mafai ona maua male avanoa e la tou te ngalu lue ai ia ina ia tau fa mamas fa foi lele mama ina ia nga ruenga o lo pisi ile soifo maloloina mo tua fa faingo fiel tala o la ua tala no ina matali ina na ele public servants foi lele la tau te pule atanga ta finga ruenga malo le proposal le na tu inatu ina ia mafai la o mai fai o nga ia la ko ke o ina tu langa o tau medical ma me fa penal NUS e avea foi e practice fa fo mai pe fa tausi mai e le fale mai tele moto tua poni si fo au nga fa so fo maloloina ina ia feso so ni ai e le taule ai ongi kausi mai wo ia nei tono si tatu tono o Samoa ua langa ai la le tele o nisi o fina ngalo manatu tasi le vaenga tatu te toe a fe ai la si taimi o le tatu faso ua langa ai le ke le o fina ngalo manatu ese wo fai tau ese fo nisi o le tatu o tono ele nga to o manatu lo tele a ila to fo ye yo la to mai tu langa o vaenga fa pene e ye se lango i se le lango ile fainga le peita o la o pasia la ele komitio ila to puleta nga fainga luenga ma unanga nga luenga malo ia le fo i talo sanga mai le fa ululunga o se fo malo loina tono Samoa o le isi tatou tala o mai Samoa ua fa tupula ia le numero fo ile leo tamaiti e fa nga ina e business ma farfenga luenga i Samoa la tau te fa taua ia o loa i le taulanga ma manga ala i le taulanga i le ngata upolu a o le moteli sala fai e au noa ma le o i le aonga silia se lautolu se fulu mai sa i ilinga ma soenga le ua fa ailo mai e le fa la potpotonga po o le i la tau fo i le la tau te tuli mata ina le fa maunga o tangata fainga luenga ioi International Labour Organization mana tu fo i le lua fe male lima le ana mafaiona saufanga i Samoa e to tonu o le fa ara tonga fa pene fo i le fa vao malo la tau te tuli mata ina i la tau e mafaiona fa fainga luenga numero tangata ngalu luema i la tau unemployment o le la se la tau reporti ua fa ailon follow i tele o siria se lautoru se furu ka mai ki Samoa o le ua fa maonia mai ma fa mawina le o ke le nga onga ai o lo la to feo i fa tau o loa e le taulanga ma manga ala ia pia ai me se fo yo sava i po so tato tunu i Samoa ia ua langa ai fo ila ia le tele o popo enga ai me se fo o atungalunga e le ngata o le matanga luenga o aonga o le matanga luenga foi ia o lo ngafa matulanga foi i ainga te tonu o ainga pe foi la o tina mata mai tai manga so tai ia e se foi o foi numero fa tawina te tonu o tatou nu
o le tatou atunu e se le whaangongo le kala ia e pi fōringa mai fo i le lai titi se rau kolima but that's a massive whaino mirror o ta maiti le a o ngal fisiri ma fo i sea ia kako ko ya fese kai misi kako karkara ngoa i prokeki pele o le aonga e ala le o le polokeki fetu i fo fa mantai le o le aonga ala le o le polokeki mo se tasi le o vaenga i mawhai ona sila i ai nisi o whaipule po te fono e maiso i tu malo te tasi kako koe fo i mai se kai atalo fatu ia Samoa Junior le sa ioi marolo se fo fafsile tu lava sunga pe isi matanga ruenga o sueni tangata fainga ruenga mo New Zealand please mo mia la so ani mole something fainga ruenga malo falo lava okay mana ia le fafsile sunga Junior le sa e ele company le no vale no sheina tu le sara nafi ai nga fila nei langa le u fafsile mai o kako o le tanto por kalame o le live tu lava tatu te fasoa ia mana ia fatu pumnantu o le fisile sunga Samoa e to avatu e foi lare tu langa foi leo nga ruenga le pepa fainga ruenga mo le kota le sa o fainantu le company le ainga energy ale sunga le fafia inga ya rental e for le sa avia foi ya o so upumo malanga tu Samoa ua tapunia lan vaenga lena ua maua le numera filifilia mo ila tau sa mo miani pepa fainga luenga e tau wala mai i numera fo i le kota le sa se ina i le tau sangan tenei ai e ila le isi company le no vai tunga o sia solo mai lunga e le foi sa au mai le pule le digital le fionga le upipi masa o sheina fo i le TSS ia ono le wai o le la tu ai la tu wai inga sei umala vo tango e to e seili ia no tango le share tu lungo le page ale Blue TV mo le mo to le tau fasili mai le tulanga le as far as I'm concerned o lai to e tau sa ilia ni tanga ta fainga luenga ai mo na o ilanto sa fa manu ina ile kota ai se umala ona share tu le lunga o le ngata o le page le tanto wa au onanga le nei fa sala la le Bluwave TV ia ai ola auto sa ilia fo lungo personal page o te tango share tu ai e yaila ia inga yeah that's the one le wa mai lunga ele sunga kiso there you go TSS group Title Road in Mangili that's the name mo le sunga la ya Samoa le sa fafsili sila kongo nge ile ko menginga wa for sunga tiso ilunga por sunga le wa o le grupu tonu la valena lai mafai mo le time le nei currently ia esa ili fo ye se ambe se foi mo nisi o auto le tau fasilingi ala le tulanga ia maua le au unanga ma so soninga e tau la tu sina fo ia unanga le na fatalo fatu le sunga ya ainga pe telo milo le mafuta mai e le dei vanga le fiafia be se fo o lautala ma ta ena lautala va tain mafuta mai be se fo tu pola fali marine pali le mafuta mai be se fo atupu mangele to fa aftai mafuta mai watching from Christchurch il nevanga o le fiafi to tatu fa solo le tanto news update marvanga la na le wa le tu la mi Samoa o le si vaenga o lima se fulu ia nisio avano fainga luenga o le fai ona tu ina tu ma filifilia yo ina ka peneta e tu ina tu inta mali i fo o tanto wa tunu e fa au nu ya inisio matanga luenga tu ma oti ma matanga luenga le malo mankuam kanga luenga tu ma oti lava fo er malo pe yo pulenga o malai va lele pulenga o kulisi pulenga o awala pulenga o femalanga inga ile ea femalanga inga ile sami shipping corporations male shipping services ia manisio tulanga uma fa pena o lela ua mai ona pasia ma filifili na ile kapeneta le to a lima se fulu tamali tamama tina ia o la wi ala fo manisio ilanto o Germans ma CEOs assistants ma tulanga uma fa pena le fo ila la ve mai ai ma to filifili ai le fionga ia le atawa isikuki ponivalu wale va foi tausanga o faurulu ye tulanga o matanga ruenga o nga ruenga io tulanga fo io o malai va lele ma vaenga uma fa penai ni tausanga o ma vai le la woto filifilina ve ma te fono o le pulenga o malai va lele
e totono o sio tātou tonu e Samoa. Ia mai sio nisi lawa fo yo tamali. Lai ua pasia ma filifilia. Ia ma ua tu ina tu nei matalia le io ina fo ile ai sai ni lima ile fionga ia leo le malo. Ia mo le fa mau nia fo yo tofinga. E la tau te ngalu lu ai matau tu totono o sio tātou tonu. Marakele lawa fo. O nisi o mata upu tūlanga i cases. O lo o totono o sio tātou tonu i Samoa. Ai ole vaenga nisio vaenga mana tu tātou te whaasoa pala fo iso fina ngalo nei vaenga o lea fiafi. Ole vaenga lea ua au mailunga i le soifua maloloina. Ole aso fina ngalo. O ele Samoa le te mai mo mai. Mana tua fo. Kasi lea makanga luenga i Samoa o lae la walunga mai le tūlanga fo ilele o le whaaititia o tangata whai ngā luenga. Ele ole vaia. Ai wakau le hingi se whai ngā luenga ai. Tanga luenga o soifua maloloina. A e alu e wa ailo ma i polo ngase ngase. Ke le longa nga e la kue kasiro ngase ngase a e whakarikali o mai ua wha ngase ngase wa e maua. Ke ngofo. A vai nga e la kue ke koko maua lunga le kera kue vai. E uma e woso i malo suka. O so i malo wha maadiri. Pi e tau pa i malo wa ali te lori taimi. Ia ma e sa vari solo i tonu o Onga oanga uma ia wa kukupu mai. Ile fiu e whaakani. Fiu e whaakani. Ua tupu ia o ele na mea lo walu i moto o tua. Nau, ele o whapeo tātou tua. Ia le o nanga langa e sa o imana tu whaalia o nisi o le marulau tero le tunu. Ele o ngi computer, ele o ngi masingi whaakongu kongu vo inga i ele imata mai tausi ma. Ira e whea ngai marisiaki o le mamano le tunu. O tangata so i fuafo i peo o e maa o i lofo ile lava. E uia ele i o ore kai meolanga malolonga. Ai langa i ele si kausi mai ele e whaavavai e ka whiki ere mai uma e ngawanga. Ua le lava. Ole anavala po le mana onga o le sunga i le whaurulunga o le soifua maloloina. O lea ua ia avatua ila na ungani malana talo sanga na i le pulenga o tangata whaingaluenga le malo. E whapea ilo na manatu. E ape a au mai ia whaia onga. Lea e la tau te awa oina ma ta upu tau le soifua maloloina. Ua iai lo la tau to mai. Ua iai lo la tau anga waa. E ma whai fo i onga wha onga mai e avea ongi fo mai man kausi mai. Nongo ingo ka ma fui lili. E lua unga luenga e whai di kai mea kasi. O le aso wa e alu e ke whaia onga i uka papa ingala ngala ya o a ori tūlanga o fuala au ma vaila au ma tūlanga wha fo mai. Ia ai ele sia so uma ua ele alu papa ngaranga au ai alu moko kua e te alu e te whainga aluenga e fiso so ani ai ono le tūlanga o le anga vaa o lo i hati oi le ala ua pasia kusala wa io inga mai le pulenga o tangata whainga aluenga le malo la tau le alu te liuliuina ma ta upu ma le ale whapene la ua pasia ma whapea mai ma ngai a fo isia whainga mana tua fo ina ia vali tu le anta le ia sila fia ma mala mai le tanto o tunu uma au fafonga o le ua avea ma faululunga o soifua maloloina le taimi nei po le songa i le lii fo mai Dr. Ai ono Alec Ikroma o ia lea sa avea ma sui faao o le NUS po o le papa ingarangala po le Universitea o Samoa ini tausanga batuana iatu ma le tua le sa fa ma vai mai e avea ma faululunga o le NUS. Ona o lona fia taliaina o le tofinga lea, o le avea ma faululunga o le soifua maloloina. Lea la waku o le soifua maloloinga. Sila aku. Te le lava le moomianga. E moomiai, e le ngaka, ia to tele ni se fsosoani e, ngaluenga fa atausi mai. Ai o le to mai maanga vaa, e tatau ona avatu. Now, wa manga ia lau whaasoa le tatu mta upure, langa o leu te mai taua, to tele ila ntoe ile anga vaalea, le mafuka mai lungor kako por kalame. Ia tatala mai lo finangalo, kakala mai lo finangalo, o le hase me o ia ilo, pe ano vatu, tatu por kalame, o le tatu ula e sui fatasi. Ai ki rola ukala, e kaua. Le anga i tutupu matangi ili wava, po le ama le alifa mai fi o isi kanka wika mai mo waka ko manga kwele o hango mai ya. Ala wa mana ia. Ai o le fisili tu tasi. O fea o ta oto i ailo lava finangalo. E ke iyo inga le vaenga. Now, e iaile si finangalo no o fai tau watunga.
Fai mai le mangai ai o whaingo whikaraka rea. Iyo e. Se tato atu mo moe runga tātou I ngai whinga ngalo I au mai. Oile tangaloa tawa fune fe ai Barry tūnganga Winterstein sa o lelei soifua maroloina. O se matanga ruenga te tau ona wha lelei a dili lantu training. Masi tia tongi mangaya. Mai vai de mangaya. Mana nei whinga ngalo ia. Eila le manantu no ufai tau ia na lela. Whamaile whainga o whikaraka lea. O ke le au iai le melea. Ta whonga le leia fuina. O te le au iai le whainga lea. Ona o lea le tu. Longo winga. O le a kau le ango ai loa mawhai a o ngai le awa o ingo o ka maiki le papai ngala I mata upu whafoma. Ai o le a mamafi roa masasalu. E alu e whailanga whafoma I walanga le maua malea wanoa e alu. E teach to practice. Ma ia peise fina ngalo si tangata fu ilele se o se tangata o laia o tawina o laia o ma. Whamai o kele au iai. O ngā o lea le tu. Lono winga la. O whaia o ngā uma kau fo mai. Whaia o ngā fo I tau soi fo maralo I ngala I ukat papai ngala. Lea fo iwa maua lea wanoa ma whainga o ai fo e ngāru rue wha fo mai. Longo winga peila ala tau teikinga le mata upu lea o lea o ina as a second best. Sa o whinga saka puala vuide. Wa mama. Mai le mama o le me ua kilo I le kakarea. Ioi. Tu ta pafa mai fikar kakarea. La pe fodinga mai la ale maua ile se lau pasenge sa kaunga mai mo manto. Ia pe fa pe o lea o ngana. Ia o nga foi la longo winga. Ia malesi mea. E ropo le la alua ngar ku olonga ngoa alue alue fo mai pe fai le practical e wala ko kongi ma wal tu pe le o fai fua ia ala kaule sa wai lo no winga ole ata ule fa tu pula ia I loa ma le ai ma se nau ta inga o nisi o alo ma fa nau e kau fia o e fai le mele ia wa vai la ka ko o so mai ya ka ngor ka ka le ka ngwa misi palaka misi ma le transformer ai ka ngose I mai le waya lai ka I mai pomori iyo ata lo fatu ina inisio tau si soifua I longa le proclame so ngata mai tai fo mai pasia I rata tina ia me se la wori o fo mai tip ira wori I o fatili ia ma si fa ma ku o fo mai kipi le o le leo akel tangalo akel ola la so fina ngalo pe ona o fai atu no fai tau na le lai le street talk nisi fo I lo mai lunga le credit atu le Samoa observer ole mangai o fina ngalo lai fa alia mai fa mai le si kanga ngai lo na manatu pi fa sa via ku vai luar fa ngor manatu tangata fa mai le fina ngalo o tangata le o aula o te lango ina o to ele lango ina fa mai ole tu la le o ile fa mai e mangai ai langa ai kia si dia ku ngale le nga vai lan tanto ele ku mama inga fo e professor au fa ka me makan market mai la fika ka de e ila la ai kia si liatu o la ai kia e si liatu o le si I lungo to tongi o nai tau si mai ai ku ilano ia pili o ngai ka mai kia o nga leo e fia o e vai fika ka mai tu ilano ka unga ka kele pili le ke alwe ke onga fa fo mai ku ula ilano ai si ilunga le pili fo ile o ile kokongi o le kanga ka le wa lu fo mai pe ka usi mai nga ko si de sila le o le a kele le au fia o onga walanga lawa afford le pili a onga pe ave maka u fa fo mai mai I ko fia oso I fenga ruenga le anga o lai fanga ilunga kongi ke ro la ka pe ia se sa va ir ku ingale ayo pe ia se sa va ir manga korko ingale mana ia fo sina ai kia e walanga ta ilo tatile ia onga ta ita fa fo mai le university au Samoa ka ki loi po fiangi ko kongi o yamaka pe fia se ko kongi ai o le wingo lande tala e tofu ai le tangata malona fina ngalo ile mata upule ai ia te au lavai so vai ngol program o te le loi te oi Lucy so a la folua fa am ka ko ku runga po inisi o menia lan to fina ngalo
E mana ia fo ile whaafainga ruenga o whaiaonga awa o le knowledge le na e ia ilatou e mawhai fo i ona share easy nurses. Very nice. Mana ia. Oilisi. Se fo manuia sia te sao le lei tu uronga ruenga whaavai taimi. Ai no folo i Samoa e tau tua le tunu. Nice. Ai tau te si la fia Samoa langa le wa mai le talia Frederick Lemmy Johnson. O le wa mai le tali le se tasi o mata upula e whaasea i Samoa me sora soifua mararoina. Mamatanga ruenga o leo manisi o matanga ruenga. Soli. Wa wha maa vai si fo mai. Makausi mai. Mangisi leo. Onga ruenga whaavai kaimi. Feo lolo mai la oe le te wha maa vai ona o le kota. Mai, pe o le kota ianga o mole mangu ia ki sau e wha seto lelo ainga manofo mau i tunu i whafo i ngā ruenga. Ai, o le kasi lea maka upu alau walunga ile wha ai titia o numero tangata whai ngā ruenga. I matanga ruenga te tele nei ale malo. Matanga ruenga o aonga, matanga ruenga o se fo maraloinga, me se fo i o malo le malo. Ona, ua ko akele ila tau wa tiuse o mai for the money. Anu wha vai taimi. I don't blame them. Honestly. Ai o le winga la utala. O whafi fea la o na tātou wha ata o tole pāleni o le melia. Nanga ia. So whai kau Sefo and Waina. Ia. Mareko. E le lei fo ile na awa o le tele o le au vaenga ngā e lecture i le NUS. Nei o mai lava teach loa ai le i ngā lulue e whao ngālo la tua oina. Mana ia. Mana e whingalo sunga ia Sefo and Waina. Mareko. Ia si kako sia kuia erikapo taulangi. Mana ia le plan le CEO. Ia o ngā tasi le o ngā male whatino. E learn me uma ilunga o le malai. Mo le isi lima tausanga. Ua lifi le level o atu. For next 5 years, ua tele ni for mai. Very nice. Ai pi whanau whai atu lau tala. O le manatua ia fo i ola o le whaasoa. Mantua whaasoa. Mantua ngā wa uia. E le o se fina ngalo lau tele o le au nanga ma le Bluwave. Manatua ia o le whai whaasoa. Se ako mo mua ia ngalo whatio. Tautua i le vau. O le mea o whaia o ngā nei na o mai sao lava mai a o ngā whaia o ngā loa ai le i ngā lue whafo mai mua. A wā e se lava le poto mai le kusi. E se le poto masani. Nei a vea soifua o Samoa. E whai ma... Ia, e mana ia foi. E saule fina ngalo o le sunga ia ngalo whatio. O se fina ngalo o se tangata fui lele e loto alofa mo le puipuinga. E leo whapea mai o leanga, e leo whapea mai o lapi. Ai, e sa o le le walanga a fua fo i se siku. Ia ai ronga fo ia watu whai a onga ona tu whawina lola. Ia e test fo i lele ngase o tangata. Whatu ai fo. Te loa tua fo e tā ua e sa o lele. Wailanga e se a fo i le whai kau kusi ma kusi le pengisi o ka maoa. E se re kui o ko kingi lima. Pipi i makama whaalongo fo i ele saunga ila loi. Ia mare wha pipi i le kingo. E tā ua e se mea nai lua. Alo whatu le sunga se usia pop ngasi o livanga o lea fiafi. Ai ia te au e peon o whai atu. O te io heina. Ola upomongi anga. O te io heina hea ule whatu whala inga manga ia. O le matua mana ia lava. E te iroa lau tala. E pengi whiki ai ai tu e lua. O i kunga i pengi whiki i le aikia lea. I le proklame lea. Pengi whiki le soifua malolo inga. Ko e pengi whiki ia le NUS. Le ingviske. Ona o lea le tu. O lea ua o ngā kasi le fukia ma le umele. O lea le winga o le nantala. Poto e au. Poto e whatino. O la kawa. Simple as that. Poko e au. Poto e whatino. Ua e whaalongo i se kangaka voilele angofo e whamakala ia o ele whainga o le vaisalo. O le sa o i o le whainga o le vaisalo i langa whamakalanga o ngā whaalongo fo i maa o i le whamakalanga. Ae vaku ai loa la ia le ako ngiu. Ku waku mare pepa saiko. Ku waku iei male ulo lampo ai kango i whai. Ia. Whai mai ro marka mai kikisa vai. O le big different la lena. O le winga o le whamatalanga. E benefiti umai tu e lua i polkala melea.
Mo ilan tau le la tau te whaia o ngainga i ala mata upu whaafo mai. E maua fo ile ava noa e alu ai lunga o le malai tele. O le malai kele. Whare mai. E ke alu ai. E tu ufa practice. I au mea ie au au. E ke alu ai e whaakingo mea ie ke au au ka miki. A umanga e whaakingoa. E koe sau koe au au. Uatili a noa. Uatili a noa lau au onga. Ma fua isea. Kua e fo ingei mai a usa leke whea koe ka miki. Ia, whamalo atu tatu wasenga. Si kau kua fo ili sela ma le afu se fo i mai wa uma ia ioe. Wa uma fo ingai kipi ngai nga fai. Tu lou fa fonga samo. E fa penga. Ioe. Fa toa uma tu fo inei ni si ta o tonga lenga. Ia o tatu mata upula na le tatu tala no ina ile son nei. Pe fa fea ona. Ia. Fa ititia mai suka. Pe fa fea ona. Ia nga. Wava. Ona o le fa ko a fo ingei mai yang sau mai moko kua. O le sa fa te tai. Ia a o le sili o nga pengifiki o le tangata lava lea la a mawale to le tamai bo le nga faa lea. Ia o na faa o Sofia leo moe ngā luanga. Faa o Sofia i fo isi va pe o lea lai manga ia. E le ngaka la o le a o ei mo ke avea ma se faa skolasipi ma se faa faya onga. Ia o inga maka upu lea. A le fo ilala a maua ma le avanoa. O te aluai e faa tino ile a unanga faa sui fo malolo inga o le sili o nga me uma. O le a lua i loa ma utu ai ngā tutongi e maua. Ioi. Kera ngai whapenga. Ia la eika lao ngā la a lua i ngā salary e maua. Ioi. Maua mai lau salary lea onga whawhia onga walanga o le te whia onga. Ia toi maua mai Malaysia au income i le teimur wha soi fua maloro ina wa o le fua e fua mai. Peke kausi mai. Ia ona tali rola ia leo le si whawhita audi. O le mativa male le tango di mamara kau le maua ngupe. Ia it's a win-win for everyone. So ia te una o lo una vai vainga. Ia ai le whaia ilfina ngalo. O le lautele o tangata. E taua. Haua la fo ile vainga. Male mata upu lona lua. Manatu e tau te whaasoa ai ma tatala fo iso fina ngalo. E le o le tali o le tūlanga o whanau lea o ngamar ko kele o le au whaakau a paingu le iai ma le whaakau o fikusi, ma whaakau mea virikalinga, ma mea uma whapena. La he peko solo i le māteti, ma i mākeki ma le kaulanga i a pia ma sa vai. E le o le milionga re kali o le meanga. Polo keki. Whea tua i fo. Whamaka e le ono fo ia e le milionga lea wa amata o na halu i tua. Le whaafitauri lea. Tasi lea vaenga e tele na o tiro au iau te lo le tali lea. E tu ui titi ai. Ia ongo le fatoa amata. Ai a fua ile numera le ua tu ina mai wha maunga. Ale ILO. Ua ma e ke le se lautor sfuru lima. Le fai numera o nei whanau. Ta maiti o lea tunu o lea e whaafenga luenga inga. Street vendors. Kama fu ie le ingi tax malei au kama fu ie ave ie yo e ku lei ia o loa fale o loa. Ia o vaenga uma whapena. Lea la e mau se lautor suma lima kele le ngomila. Ai a fuafua fo ila i whaato whala inga ma fuafua ngā ngisi o fio anga le lau te mai le milionga. O le la vea ai ia tūlanga tau ia o onga. O le la vea ai. E uia e le i a fea le tele o primary school. Ia au te longa o le a vea lea li poti watu ina mai tono ro tanto watu. Ma vahenga wa te tau na fea ai. Walanga e mafua lo lango wa vahenga lea e te tau fo i tai fono e me se fo komiti fa foi o i tu malo te tasi ona sila i le vahenga lea. Pele walanga te tau. Ona fa o ngā fo i se vahenga o tau miliona. I tu malo ma fio anga te tasi. Kokong i pili o whanau pe fiso soangi i pili a onga mo whanau iti. Wa mana tua. O le ua wha mapu e maingisi ku malo i fiso soaninga mo pili o Universike. Ia ai maa ngai a foi. Pe a fea foi la. Ma whanau laiti. Maa ngai a. E wai e whainka ngaru le Universike pe a whapele a onga. A whapela o le ua wha ala mai le tele o niso se leni mo ilan tau e skorasipi. Ai le o mawhai fo i nisio i tū malo, ma nisio fio anga, ma nisio nuu, ma nisio ainga,
ona tonga fitia le tango lima o ngai makua e ave ai tamaiti lai tile onga. E fai ngā fuila. Ai whaafitai whai ngā malo. Ia te ula vai. Whaafitai whai ngā malo. Ia ua maua nei wha ama venga so a le lei fuila ona polo wha soa ma sele lima le lei e komiti wha foi mai tu malo o lea ua tau a au ina se lini nei. Kasi la le vaenga wa kaunsi sila iai. Tau nā whea ia whanau a onga. Primary school. Ia a whapele mawhainga kukongi uma walanga ia onga ia tunu i ia onga ngai ia onga lai te mawhai e lengi pili kongia ia pe o me ai fo ina o le lunch ata maiti e le ko e whanga fua uma le onga. Ai tasi le vaenga mana ia fo ia whea ini whaato whala inga niso i tu malo i Samoa. Ia le silisilane. Ai whai whaatu la fono mga kuala e mamalu apu le ngari mwhai pule. O le whai ar kula fongo fo ilele. Okay. Ta whapesia ka kuamio. O le a kokongi o malava pili o kou whangau o le a ongor ngai kausanga. Whakaikainga. E ka kou pro kekinga. Ia wai kainga ngi ai ronga a ko se lima se fulu wafe fat. Po se sala wafe alu pili o whanau ma onga. Primary school. Ia o le a kokongi o ma pili o kamikia onga. Le pulengu marka kokomiki. Mai la taule komiki. Ia asia uma masavalia uma. Wha mau uma mai. Ka maiki uma kokongur ka kongu. Auange i eise ka maikiki. E leo mai le onga. Iyo, su e uma mea kamaiki. Kawange ke waing kamaiki fo inge fa ale ako ko ma fo ia e ngale pole le walanga lai fo isi fa mongianga malo ai mea ia kau kamaikiki. E tatau ona alu le onga. Su engi uma mai fa mau ma mai le lipoki o le atu tongi uma o la topiti. Ai fa pela kukunga. O le fa perki le kukunga. Nga o ngā maua fo ia o le whaakau whale ai ngā mai mai whaakau pe pawirikaringa mai ia pia po sa lolonga e kakaunga e sau ke whai ngā luenga. Ia sala lo ai, ai ngā whapena walanga e te tau fo i, when there's a vision, there should be a provision. Ai ai se whaatu o whaala inga ma se tūlanga wo iai, e kakau fo ilanga iai ngi au lape wha amaru pui pui ai, e sala le ai ngā, ia pe misi fo ile lako wa wha manguianga lea. Pe misi fo. Pe afa pe elio. La tonua. Ko se pe misi fo inga le la le ko kongia la fanga u la le to yese vaenga fa pena. Pe afa pe e uma er kuakangi por ngi kausanga. O le nga okupe mai mau pro ke kile a le o nga mai lo fana. Mana ya fo sina fainga. Ia ona tau tu ititia la ia. O lea i tu ainga. Whaafi tauli tu tono so tato tiro. Tono mafono longo vai afe. So ifo mruia siata, mana ia tele lo fina ngalo i nei tamaiti. Nai whaatau mea na, tatau ona whao ngā loa le miliona. Nā mo nei a inga na e le lava re whaasoa. Iau nai fo i a inga nei e ave umala tu tamaiti lea onga. Ma whaasa tamaiti nei, ona whaatau savali me i le tauranga. Ole mana ya le vau fina ngalo le vau so ke kilo tua le fina ngalo le se tato mo so anta mai tai fo ma ya tina ole fa fita ulile it's a global problem mana ya tele le plan ale matanga wenga so fu malo loina okay ya ai sila ile tu sila uma ai tu uma especially the mental health and physical health awa o fa ya onga ele ngata ile falea onga ele ngate falea onga la to ngaruenga ai so ki kiloko ele ngate falea onga la to ngaruenga mana tua a lava le malolonga atau si soifua e marupupu ya fo yo lo tangata o lo so surfa ya tu le fale mai ai mana ya tele le plan but they have to consider all avenues for safety practice sa warfo kuangar kausima ia patonua sa war fo guanga fo ma ia sa le ya ele o tete mo kwa manga ya le plan ya e pe ya fo yor fale i ku pidi awar sila piko kasi ai sila piko lua pe sila piko fa fo le winga lan tala ya e sa o le ya pa like I said o le lo tu matangi ono le fionga CEO ya o le fo mai o doctor te lo fo o ya te ya le tulanga o le tomai
e mafai ai ona tu mata panga nga mana ya lava ya tawarunga se ifai tawa tu finga lo sunga ya portofale vau le ya sianta ele ole tokle ole tuna na usau mai samo o fasala laule ave o tamatia e onga fua ai ole me o tupu ele o mana na o yai mantua ai fa nga fo i ai le million ole fa longo ole a fa longo langola i ai ma le ai se me a mantua e fa ya mo fana Iyo mana ia finga ro to fa ya le vau. Uso le e saule to fa ya le vau maro na finga lo. E saule to inga me fu ile o le kelo isi matu wa pe wa tau take advantage ya vanoa. Mana ia tele, mana ia ia le. Mera le ngofia fia e fa tu po mana tu tatu fa so. Pingo fa ya kakala me alo finga lo langa mana na ia uma ia enkosi au mai ye tu ye au mai ye finga vela manga yor kamale e sa Esa foi o te io inal fetala nga le vau. Ele foule a me ole offer free educations. Ele fo. Ai wa fai fo so wa makwa ka paso ai ma esa ole o man tu ala. El capo taulangi siata ole taimi nei ele o toi tutongia ni pili ole primary schools. Ai ole fata mala lava o man tu. There you go. Manga yala. After ya el capo fa fo ile vau. Iyo. Mana ia tele ia le vaenga le ufa mapu e mai. So ol fesili la. Ola ala le mele mafua inga ile se lau koru lima le mon kupu le fakau le fatau solo ia lo no winga sa o ia mafua mai fale. Tutono le ainga. O inale le udua i fale a onga o mea uma. Lo no winga la. Ele fa pe foi a me matua fa tu lole fa so le ne fe fiki ku fa pe i tu au pu ai me se lava fo yo ila to wolo le e ta ua walanga a fa yo le mo mianga o se leni ya te lo langa wa fa nga so lo ku pro ke ke million suru fanga lo ia tu peta mai te mai o ya onga fa nga le onga fua le o tu tonu so tanto watu ai suru fanga lo la o le matua le fia kuri lau fanga suru fanga lo il komiki nga wa ye prokeki pai e mafaiala na e ave fa mata u pusa ka u pepe ai lo na e mama mi o tonu lo mela na fai ona it's pure li wa le kango lima suru lo il komiki fai ai malia mai o le asinga va nga fa ma ku mai fai singa maku paka pisima singa maku ka mai fare o loa io singa matu ta mai pisinisi em fona matu fa ta winai ya pe fai foi singa maku polo kar makeki me fa pena ina ia tau fia mai se fa na we mai lo ya o nga alela aru sa o loa o ka maku wale la fi mai la lo ngiu vo ye kai muringu e la fi mai na ai fa pe ko zo mai pinka mai taxi nei fa na le la o halu lo ke sa fa isa o iluma ia ai o mai se fa na we to fo ile o nga pap nga si o sia taile tu sa uma ainga ai te tau ona fa nga ia ile tu pele na Ioe. Le loa le tele o mantua e le fai ngā ruenga. Mana ia. Mana ia le fina ngā lo le tanto tunu urunga le programe. So to summarize everything ma tu fatasi u malangona i le mata upule wai fai si ma ale. O le porokeki le warwa kuikua. O le porokeki le warwa kuikua. Mana tua. Ele i o tātou le tūlanga fo i le meta o le mativa. O le upumoni ala utala. E kaukele i o le meta o le matua mativa o mativa. O te le consider ina le tātou atunu o se atunu o mativa. Upumoni a. Pe a whapengi la anka ko awili i linga le upulea. O le makiva man le kangurima ua whaia inga i mea. Te lo e aso atunu ue te whaia tuai o alufo ina ia utala inga wha missionary. Ile tunu o Filipainga. Mea kongua ngai ka orma kiva. Ngofo lalo le awala lau papa. Ai fau ki ngi pusara ngofoanga. Ai ko ofikul fanga ulai fa pupu uelu ngali ima sia la fa na ulalo awala lau papa. Lai mani fale. Ai su tau mafa mai me o la pisi va antu fa fonga la tunu. Ala le mo le fare ki ngi pusa. A ki kele la sa vili. Fele le jolo ai vai la ye maua kunga la fa pupu uelu ngali ima. Ya. That's what we call poverty. Ai antanto e mafua. Wa se ser fa ka o ro maku. E kai me fa fe le mo se mele le. Isa olo tala.
Pe kai me fefe le se mele le au ka ko masangi me fole e fa misiruki ai nga ile modi. Ka tu o mena masani ai ono ne ona po. E ile nganga fo ile le wa tanto mana na o ya va ve mo se me o muso sacrifice. Na no fa yatu. Ya no taola mai fo se ai nga mantu ai nga o te fa yatu la fo ile fo mo mau mai ni so o ai nga mana o tu fa fine fo masano mai mo po kala. Fa misiruki ya male la modi kat. Ya. Ai na maua le va no yo ye onga. Inga ia ai pisu por kai mingi. Ai la ngole lavi. Nga a maka ole unga di ite mine. Ele fia manga o koi ai menga. Nga a maka kasir ka megiki. Manga ole ai pisu le la na o masang ye lo su el pisu. Ma ave mata mate fa fa ngaruenga. Ai le tauna ave mo mo u ya la fa ngata. Ina ia o frese u masapi ma o mali. E ma fua mai lava fingalo fon tileti. Taro fa to fine. E ma fua mai lava ainga. Ai mai se matua po ole mana tua po le ale tele of so ninga. Ai man ai ale matilo matua langa kai me kau mistai pa tele o. Ai mana yer fingalo. Me nga ngalo kala lu te fa yatu. Tau borunga le tanto fa so. O lu tonu ana lu te tau vatua. O mantua ngai ai ka urmanga o me uma. E kangalo kusi ya ulua. A faya o le lua kangalo kusi o le peko lo e fa kau me ia. Ya, o le nalapa. A wai sa o i foi fina ngalo le totele. Po le ama le ale avaku umo so nginga po le avaku planke ke fa pulpulu o lo oe. A e fili ya ele ai, ya ele ai lava. Tau runga proklame le vanga fia fita to wa pasifo fo ile nei yaso. Tau runga mai Samoa proklame le sunta ya fa mangalo se mangolo tau to mali la foi fonga va tele. Lo fa tele lava mo o to fa le lua taro fa to fin sesa leota. Si ua ana me se fo yo PacificEzy la sia folau ma to ma tanga fa te fa te se o se pap ngasio me se fo yo maya jay loi ma tanga lo fa tele to fin fontika for weekend. Ya me se o to malava lungo le proclame au di tele tu tanto filo ila so taya e mo ne fia fi sia ta fo le malu fa soi foina ma ye manuia. Talofa. Welcome to Maota Samoa Service Station. Talofa. 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 Ua iai foi au nanga ilunga al Pacific 40 ma le maua app. Mo nai tatou ainga, o lo alala ia tunu mau. To be a fiel, on the Bemo or Samoa. By the time you left your mind, we will see you again. God bless. Hello? Happy birthday, Us! Yeah, happy birthday di mo makiva. Se me kana mo vine kwai. Fa mo yo kolos fanga mo va kolo tara fa ka tue sa repente los fanga yo tamisina. Sorry, e fia po. Ah, seri. Anga me kasi los fanga o si be vie. Uso, fan yung kokong yung member fufu. Yeah, okay, so ifo. Pauso. Thanks, sis. Send love to the family. Okay, bro. I love you. Love you. Maloso. Oh, Talofa, welcome to Tomasi. Malo. Favor. Talofa.